مها جوتمه وک مها تشیسا زوتر آ پنچشیره یعنی یا کانسره تایبتی جی لگلک امبجن جنان دنوا جوره کانسره دا هری زیده جوره پسیره یعنی کانسره پسیره زیده امبجن خو نشان داده بسپور جی هشیاریا و یکیت کن دا کانسره ده تشیسا زو و تداویه که نوجن گلک کس جوه نخوشینه و نخوشینه که مرم نخوزه باشی بکه جی خلاص تبه لی ده سری دا دوه مرف ده تشتان دقات بکه یک اوه تشیسا زو یک جی بریا که مرف نخوش بکه و کنترل چون کنترل خود کن نکن از تم ترم کنترله هین بیسترو بر از شم خستخانه Bilkent Şehir Hastanesi bu kontrole hakırın tertemiz der katın. Çuma nakhoşhane, çuma kontrolü? Hayır gitmedim. Gerçekten eğer farkındalık haftasıysa mutlaka bununla ilgili bir adım atacağım. Kese dizanın dıçın kontrolü. Ye naçın سرگوی خوا داویجن ihmal dikin ona için kontrolü. Le teşhis azı gelek insanan cikansera pesiran xelas dike. Ji jinan yek bi pençeşera pesiran dike ve û her sal bi hezaran jin bi vê kanserê dimirin. Doktorê cerrahiya giştî doçent doktor Sebahattin Çelik li ser giringiya teşhisa zû sekinî. Çika zû teşhis be, çika zû were zanim tedaviya ande rind be, tedaviya daha zû daha baş be. Eva ji bo pesirê jî rast e. Ji bona pesirê ku zû werne teşhis kirin zû bizan bin hem tedaviya piçûk be yani ew pisîroyê hemû kê hin nadin. Belki kemoterapi ve ilaç tedavisi o yüzden belki kemben neda. Jiboyu tedavi zavcvi ektübe etkilenmişti benim bejin. Bonavi gereke salıcareki mamografi ve rekşandın. Pispor peşniyaz dikin û dibêjin piştî bî salî divê her jin bi xwe xwe muayene bike. Yani uçağa serê xuşut gereke destê xwe bi pesîra xwe bigerîne gilê hebetine ve bi xwe xwe maneke bîna pesîra xwe bîna bi cengê xwe jî maneke ku tiştek were destûyê bira were nexaçxane were genel cerrahî mane be. Jin piştî çil saliya xwe divê salê carekê biçin doktor û kontrolên pesîrên xwe bikin. Bi teşhisaz û tedaviyeke modern gelek nexweşên pençeşêra pesîran baş dibin.